sawm pasari tanga somli pahnih ani a zirlai hmasa kan zirah khanin tirhkohte thiltih bunga changkhata changchang sawm pakhata khanin anania le safari te chungchang ani a ring tu te chung ko chunga chungkwa ko san chungkwa ti mayang khami chunga thil swal inrol thei na lo langa kha kan hmu ni a poimo khop maya ring tu kan ni na le ko san chungkwa te swal hi ase thei tur zonga phi roi renga ni zia te ya advance hle ni ti kha zirlai hmasa tang khana chiang amaro chu tharau thiang hlim ma a hianin thil hi mu mai omlawani ti kha kan zirlai hmasa tang khanin a chiang hle a tin tharau thiang hlim fia na chungchanga khanin khata fia ati kha Exodus bung sawm pasari chang nia te Deuteronomy bung ruk chang sawm bruka te kan hmong khanin khata fia khanin Pathian thatna shereng chunga varun lui zong ang kha khami ina fia na aron soi khani a chutiang chon fia na hi thuthlung thar lama chuanin tharau chu Pathian atanga chhuak ani nge ni lo ti fia zok tura min zirtirna te kan hria a khata fia ati le heta fia ati ero kha chu in anglawani ti te po kha chanchin thalam kan lo zir to ati po khan kan soi zau to ani kha chu wang chon Pathian thatna Pathian hmangai na te arin om na te adik na te shereng chunga run lui tang ina a ngong chhuwa that lo zia kha kan zirlai hmasa khan aron tar lang chiang em a tiang chuanin chu ring tu te rong bol na chin chia na le thil mak tam tak nen rong an bol ani ti kha chang sawm pahnih le sawm bruka kan hmu ani a he tharau thiang hnim a rong bol na hi apoimo em ani ti kha tirhkohte thiltih kan zir chho tang hian kan hmu chho zela kan zir lai chung tak kan lo ma in ei tun hna hianin ka thin lunga chazi finia rong bol tu ro pui em mai kum sang khazre som ni panga le sang khazre som thum panga a America rama harna ro pui thlen tu khapa chanchin khatun lai chu min ti thar ke ma po chakna thar min siam sakna se mema chu chon tharau thiang nim thuam tharna rong bol tur chuanin tharau thiang nim thuam tharna poimo zia hi awar ema ani phei chuanin asoi rumma maim oti tur khanin rong bol tu reng pastor ni mo missionary ni mo hemi tharau thiang nim thuam da hi anei nge tur ani te top mai ni chu tiang chuanin Lal Isua la le chandam tua kan pom a tharau thianim kan chan mi pia lama hianin arong bol tur bi ka thuam tharna awmani ti hialin ani phei chon khatlai kha aron soi zawa chu tiang chuanin Lal Isua in atiam ngei po kha disciple te kha pa in atiam kha ngak turin ati ni rong bol tur kha thuam tharna kha chu tiang chuanin chu thuam tharna anton chuanin ring tu te ati huai sena tharau bo te Krista ke bula tam tak an shwai lut chawani ti te kan hmuwa chu tiang chuanin tharau thianin baptisman chana tang khanin ring tu ten na sataka tawngtai na an nei na kha atakin ron thleng chho zel boka tiang chuanin tan ina te khatia nga tuarna an paltlang lai po khanin khalampang focus to khanin Pathian lam focusin apostol te thuam tharna le ti chaknan don theina turin ring tu te ko shan te kha an tawngtai ruala ni ti te kan lo zir to chu chuanin ra aron nei chho zela ko shan po kharon pung chho zela atira barkanu pindan chunga tawngtai mi za som ni tang khanin tharau baptisman an chang chho kha mi sang thum anon pakaya chumi nuwa tirhkohte thiltih bung ni chang somli pakhat kan en chuanin mi sanga inan ron bel le ni ti kha kan hmu a chu tiang chon mi sing don nu naw nen chuanin an ni don ani ti kha arin omanin pung chak hle ni ti kha chu rong bol na turatan hianin he Pathian tharau thianim thuam na chuanin thiltih theina keng tela kha
disciple te apostol te nuna bunga chang som pani le som baru kan zir chawa te khanin kan mu chau zela ni apetera hlima ringot po khanin min khatiang han dam na be sein anronin puchwa kani ti te kan hmoni nichana ka soitak Charles G Finney hemi arong bol na ropui ka ti em chani po kha America ram khatianga harna athen na konga khan amma kha tharau thian im khana khata factory te khatiang industry te khatiang muna te avakal te ka mita ava en ringot te khan an khura swal ni in sha na te khan mania lo thlenga khatiang khanin an mani kalvel ringot thu ringot po an soi ma khanin tharau thian uap na le ala thoka thlengna sa em mai ni chutiang chuanin he ring tu te tharau thian im thuam na khanin midang te khanin na athoka alopa kha an mani tharau thiani min athuam na khamidang te apo khanin alo pakai zelani ti hi Tirhkohte Thiltih kan zir chho zel tura po hianin aron langa chutiang chuanin kan zir tak ang khanin petera hlima ringot te po adam be sein khatiang khanin Thiltih theina an kengani ti khamidang te sia theile mu thein alo omani ti kha kan hmuni chutiang chuanin damna taksa le tharau ami tam takin an changani ti kha chu chuanin ring tu te kha aron bel cha le zelani ti kha kan lo muta ni kha ole ti chuanin zanina kan zir tur hi Tirhkohte ti du da an tok chho chan ta ni ti kan hmoni ring tunun kong hi atwang pet lova a chunga te pon lama dodal na satak kha thlengani ti kha chiang hle mai ole lo chiarang tin pui thiam lal berle achian te zong an lo thoka chung achian te chu sadukai pol an ni an eat sik ema Tirhkohte chu an mana van tlang tan ina an khung ta hemi kan chiar thui ma hianin Tirhkohte chu rorel tu ma an ding ani ti kha bungthum chang khat le chang saria khanin kan hmu tin ke bai ti dam khanin hong na tak ane ang khanin hemi tun truma po hianin rorel tu te ngeng achunani chu an thinarima Tirhkohte thushe tu huai sen tak an ni an lan tian rem chang kha heta hianin an hmang jok le donani ti kha kan hmu chho donani ti chuanin tuna kan chang som pasari kan hmu chunga hianin tuna kan lo chiar tak ang khanin tharau thianim rong bol na dik tak chuanin kong khata pian tharna chanchin tha lama midang te pakai na le pian tharna athen line kan hmu ang khanin kong danga chon dodal na athen ani ti kha kan hmu ta chu heta zirtir tena chutiang khopana sami pui zinga hu hang an nei awang khanin pui thiam lal ber le sadukai chian te kha an thin ur em mai ni sa khoshuai tu te an ni na an hla chan pual bik lo chu pui ve thei tur zong kha an huwa te po kan ti theinga abik takin sadukai te hianin tholena an ring lavani chumi sanhedrin big hianin sadukai kha an tamani ti kha kan shat tel te po kha hranga chutiang chuanin taksa tholena chungchang hi sadukai te chuanin an pom lova khatia ang thushil pheka chu an khaple zwal viau po kha arin omani chutiang chuanin ti luina tel lo chuanin khatia nga disciple te rong bol na khatia nga khabbe tumna kha anma nia po khan omna sadona ni ti kha chiang ngal ta ema ti chuanin Tirhkohte chu an man tir ta tan inan khunga ni ti kha kan puta chumi zana chuan enge lo thleng ti kha kan puchun zom ne don ani ole bible study kan ina zona a scholar sang te thirna kan soifo chinan khanin kanan tarlan le te po angai le dona ti chuan kan soita kan khanin ko shan masaper chuanin chunglama harsana ti fel na pa chhon tur aneya chutiang chuan ati fela ati fel dan kong sang te po kha tharau thiang lim Thiltih theina pangina ni ti te kan hmuwa adot lia te kan zir chho le zel tura te kha ko shan chung harsana kha angin nge ama chon le don ti te po kan hu chho zel don bo kan ni ti chuan kan soita kan khanin
khar Jerusalem khanin Jerusalem boruak kha disciple te rongbol na khan alto hle ni ti kha kan hu chhodon ani a Jerusalem chuanin kha boruak kha khaina khat chhodoni chu tiang chon pui thiam la le khang ang ache koi ho te chuanin Tirhkohte kha an eat sik ta hle mai ni ti kha kan mu a ring tu te rongbol nei setana le Tirhkohte hianin an ngai theilawani ti kha achiang em mai ni chu chuanin ring tu nun konga hianin dodal na hi kan to turani dodal na zirlai ma salama te kan lo zir tong khanin dodal na kan la tok tak tak lawani chuanin kan la lu thuk lo te po ati thei o me ole chang som pariata kan lut chhole nga langa ti chuanin helai chang som pariat na hian Tirhkohte chu an mana van tlang tan in an khung ta ni ti kha kan hmu a chang som le pakwa hianin hemi chang som par sari le som pariat hen kan hmong hianin heti hun lai hianin anna hi pui thiam lal bera an lapum ni te po in mi thiam te chon an ngaya dam chunga thok tura ngai ania an hna ang hi kaya fa hi romina ruat ania amar chu Israel mi pui zuda mi pui te khanin an thin nunga khan anna kha an da lian ani ti te po kha lai hun laia scholar te na an soi zaw na kan zir to te po khan kan hmu a ti chuanin khami an man khan atu ka an chungchang kha rel fel turin van tlang tan in an khung ani ti kha kan chiar tak an khan kan hmoni an chungchang kha rip taka rel an tumani ti kha achiang hle ti chon enge lo thleng ta le chang som pakwa chuanin nima sela zana lalpa van tir ko pakhatin kong khar te chu aron honga a hruai chua ka Pathian biakina vading ula mi hena heng nuna thu zong song hi vasoira u atia tin chu thu chu an shatin khowar hun lai velin Pathian biakina chuan an valuta an zirtirta a ti kha kan hmoni ole tlai chang som pakwa kan hmong hianin lalpa van Tirhkoh aron langa di ti kan hmua Tirhkohte Thiltih hian voi thum alangani chu Philippi bung riat chang som ni pruka khanin Philippa shwai tu po kha ani kan ti theyanga tin pani na chuanin tan in a train petera shwai chuak tu kha bung som pani chang sari le som pa khan kan mudon boka ti chuanin bung som pani chang som ni pathuma khanin heroda ti hlum tu po kha kha van Tirhkoh lalpa van Tirhkoh tia soi ani boka ingpo ni se tlai chang som pakwa a kan hmong hianin Pathian van Tirhkoh in zanlaya heta hianin aron che ni ti kha kan hmu a ta hianin van Tirhkoh in rol na mak tak mai hi luka hianin mak ti ne mo phut zok emo lan tir hau lovin achin chiani ti kherin elai hi William McDonald chon ron soi zawa chu tiang chuanin Tirhkohte chu an man tira tan in an khunga amar chu lalpa van Tirhkohte chu tan in atang chona hruai chhuak ani ti hi enge ti tura asoi kan ti chuanin nunna thu zong vasoi turin a shilani ti ni nunna thu soi apoimo zia chiang hle mai chu Lal Isua thole ni ti hi puan chua ani ni ti chuanin van Tirhkoh hian rem chang takin Christian nun hi he nun na tin asoi ni ti kherin William McDonald chona soi zawa thurin hlom emo rin dan kai to emo ani mai lawa nun na ania Lal Isua thole na nun ama ring tu zong te apek chon le chu nun na thu chu thupui mo mani a chu mi puang chuak tur chuanin van Tirhkoh chuanin disciple te Tirhkohte chu atini ti chuanin kan soi tak ang khanin atu kan chungchang rip takarel tur ani Sanhedrin member tel Israel tha upa zong ten heng hi an nampung pui ai o an da te an ni chutiang chuanin khang ang Tirhkohte chungchang rel tur kha arip don hle ni ti kharin oma chutiang Sanhedrin te khatiang nga
han in ko khom kha thil thleng zen zen ani ngai lo te po an lo tia chu tiang chuanin an thu nei na chu thei mai tur din huna kha Jerusalem bo ruak kha an lua kha na sat to awang khanin chumi hlau na hlau thon na po kha an nei ni in hei hi arin om bokani chu tiang chuanin kan soi to ang khanin a ma zana khanin vantir ka walo langa tanin kong khar te hongin a shwai chhuak ani ti kha chang sombria ta kan hua biakina thu soi turin atir ta ni a jing khovar ve le an kal chuanin mi puyan lo oma an wazirtir ani ti kha azing po hian thau ma le ni te panarin omani khatlai biakin tawngtai tur nge kha angkal ho hne na khanin tiang chuanin khang anga zinga tanga kha rong bol na kha tran turin ati ngala ni ti kha kan hmu ani a ole te chuanin hemi zirtir ten temple Pathian thu an shil hun hi khovar hun lai vel anga khan ngai ta ila an Jerusalem biakin an hung na te khang ang hei hi then khata chuanin khovaran hong chau thin ti te po khatia nga soina te po kha oma ta chuanin biakina Pathian betur te po khovara khami hun ngak te po kha ani mai thei ole te chuanin helai kan thil chiara tang khanin kan hmu chu tanin kha ain kalani an veng bokani ti kha kan shat tela thanga amaro chu zirtir te khatan in atang khanin kha kong ka kal vek chung khanin an chuak theini ti kha thil mak tak mai kha ania chu tiang chona veng tu te po kong khar bula an oma tan in po him takin in khar vekani chu ti chung chuan in zirtir te chu tan in atangin vantir ko chuan shwai chua kani a Pathian biakina khovar hun lai velin zirtir te chuan chu tiang chon Pathian thu zirtir turati ania aman tu te in angin nge an soi sak le don ti kha an ngai to lo ti turati an yang khan an kalmai ni chu tiang chuanin an tlang chhelava an tlan bo heklava apoi thiam lal ber hawa jing tina nom na biakina khanin khatia nga rongbol turatir an nia khanan kalani a an zirtir an chu tiang chuanin ti turati an ni na kha an hlen mai ani ti hi he kan zirlan kan shat tel poi mo hleng ka sha a ole chu tiang chuanin chang som ni na kan en chuanin Pathian biakina vading ulami hena heng nu na thu zong zong hi va soira o atia tin chu thu chuan sha tin khovar hun lai velin Pathian biakina chuan an valuta an zirtir ta a khovar lai velin ati a an thawma hlom hle ni po inarin omani tiang chuanin puithiam lal ber chuan rorel khol Sanhedrin le rorel tu ho upa zong zong te chu khatiang khat in hmu khom na ko khoma mi tang te ama an ron shwai kha alo ngak ani te po arin oma nima sala puithiam lal ber le achian te chu an local ta rorel tu ho le Israel kha te ho upa te zong zong an ko khoma Tirhkohte chu ron shwai tir turin tan ina chon mi an tira titani chang som ni pakhata hianin kan mong hianin chu puithiam lal ber le zuda sa khororel tu Sanhedrin member le khaziak tu te Israel tha upa ho te chu an local khoma tan ina Tirhkoh an tan tir te chungchang rel turin anom khoma chuti lai chuan tiang keng tu te kan tia Bible in a soi hi heng ho hi biakin veng tu te an ni tlang puya puithiam tran pui tu te po an ti bok china chu tan ina an lo kalam maro chu tu ma an husilova tanin veng tu te mai lo ka chu Tirhkoh lung in tang an putalawani puithiam lal horil ru kha abuai do khop mai ni khatiang nga kha chuanin an chung thu relan tum te ber mai han talo kha ven himna rip tak noya nian shat lai khan chu tiang chuanin zirtir te tan ina tangin an chhuaka biakin an zirtir ti an shat phe ka chuanin in rin hle na te po kha da rum du don khop mai te chuanin tu na kan hmong khanin kha he Tirhkohte rongbol na
kan mu atanga thil chiang em chu mishing ti anilawa pathian in rolna tirkote thil te an alang na em mai ni chu dam lo ti dam mai anilawa thil mak dang kan zir tawng te khanin an tung try zoin an khom na lo hinga an zai tharau thian minan khata ti te tin kan zir tawng khanin ananya tel nu pa chung changa te tin petera hlim chung changa te tin dam lo chung changa te chutiang chuanin vantir ko te chuanin tanin tanin kong khar kal zirlai atang hianin thil poimo tak mai mu tur kan lo nei ta chutiang chuanin pathian in rol na he tirkote thilten alang na em mai ni chu tharau thiani ma rong bol na renga chon mishing ti thei bak thil kha thil ti thei na kha lo thleng mu tur le shat tur om thina ni chu tharau thiani mina tel puya a tho puya ni ti ati chiang em bokani ole chutiang chuanin cha som ni le pahni atang chuanin kan hule ta nima sala tiang king tu de chon vakala tan ina chon an ni chon musilawa te chon an kir le tan in chu him takin in kharin aveng tu te po kong khar bula dingin kan musia nima sala kan han honga achunga tu ma kan musilo tin an shilani ti kha kan mu te chuanin helaya hianin chang som ni pahni le ni thum kan muang hianin tiang keng tu mak ti em te chon tan in a thil engkim a that vek thu ro rel na khan an sui ngai ta ni mi tang te chuti lai chon an bo vek boxia kong khar him takin en kal boxia veng tu te po kong khar bula an la ding veka ma se chhunga mi ten bo si ni kha thil han sui kha thil sui chak tak kha ni lawani ta chuanin pathian biakin ho tu le pui thiam lal te chon heng hi eng chen khang ang thukeng tu te thu soitan ina mi an khung te khan pathian bekina dingin men zir ti le ti thuin khatyang aron thenchil le ta chutiang chuanin kha thil mak tak mai lo thleng kha eng angin nian don son ti kha kan hu chhun zom le don ta ni te chuanin ho tu chu tiang keng tu te nen chuan an vakala van tlang an lo wang tlang takin an ron shwaya chuti lo chon lunga den an hlawa tin an ron shwai thlen chuan ro rel tu ho ma chon an din tira ti kha kan hu chhun zom ta tiang keng tu ten ro rel na ma tir ko ten ron shwai hianin ti luina an hmang lawani ti kha arin om ta ni iswa zui khata zirtirte disciple te thusoi ngai thatu tam takte khanin kha an thusoi te an oin an pomme kani ti khan han she chawa chuwang chuanin mi pui tam takin an ngai sana wang khanin van tlang khan hlawa an chunga khanin an chinangam lawa chumi ni lo chuanin chuti lo chuanin lunga den kha an hlawa ni ti kha kan hmu ni ti chuanin pui thiam lal ber chu hetai na ron trom chuak ta he ming hian zirtir lo tur kan ti tlat to chau ni lom ni Lal Isua Krista ming man kha an du lawani ti kha kan hmu ni a chan chu Lal Isua Krista kha eng ti kong zong ma in mesia anga an pom ani tlat lo awang khanin tirkote Thiltih bung ni chang som bria ta khanin tin an ni chu an kawa Isua minga thu sei top lo tur le zirtir top lo turin an ti tlatani ti kha kan zir to khamo ta chuanin hei hitir ko te rong bol na asot zia an tumni mi alo khanan fakna ni ta ni chuta chuan in thu zirtiring Jerusalem khwain ti kha vek to hin ti ta chuanin kha tirko te rong bol na chak zia an fak zo ka ni ti kha ta chuan ron lang ta ni chu ron tar lang ta ni chu chumi ti hlumbul chu tumtir min tumani hile ma se zu da shwai tu ten athisen chu keim khata khanit la hianin ama khanin helai kan hmang hianin chang som ni paruka hianin pui thiam lal berin he mingan zertir lo top turin kan ti tlat to chau khashi ro in thu zertir in Jerusalem khwain ti kha vek to hi chumi ti hlumbul chu tumtir min tumani hi ti khanin pui thiam lal ber khana chala Lal Isua athi don khan ma thai bum somni pasari chang somni panga khan athi sen chu ke ma ni chunga le kan fa te chunga omro se an lo ti to ni kha khatlai hianin pui thiam hianin aron soi non le
ani ti kha kan hmu a ti chuanin helai hianin ni china kan soitak ang khan chang som ni peru kha lelin thar po khanin tilui lovin an ron hruaya ti khatia nga norluina aron hruai ni lawani ti kha kan soinon le lok tu ole ti chon chang som ni pakwa a hianin Sanhedrin ma Tirhkohte an dinga Sanhedrin member tamzok te sadukai te anni ni ti khabunga chang som pasari lam te po kan en chuan kan hmu a chu tiang chuanin helai hian chu Pathian mo chu kan chunga bel in tumani hi le tia an lelin na hi lelin tharlama hianin afia zo khop ina langa Tirhkohte hianin hundanga zuda hruai tu te awang Isua chu ti hlum ani thu an soi thina ni chu Tirhkohte Thiltih bung ni changsom ni pathuma te huai takin disciple te khan an lo puang chuak ani kha Tirhkohte Thiltih bung thum changsom pathum le som panga ate bungli changsom le som pakhata te mathai bung som ni pasar changsom ni panga ni china kan soi tak ang khanin kha khami Isua zuda hruai tu tena anti hlum na hi huai takin khatianga han puang chuak mi pui ma puang chuak ngam khanin disciple te kha an omani ti chuanin helai thua po hian chang som thum le som thum pa hi o kan lo ma hianin an huai sen nei tharau thiang hi ma tanga chuak zel khania huai sen taka thu soi theina turin Tirhkohte kha main an lo tong trai to a ring tu te khan an tong trai pui to ni ti kha kan shat kha takin ron thing zel ta ni ta chon chungna ma tanga huai sen na nena an mo phuna kha mishing ain Pathian thu zomani ti khanin ama pon an lo out chuak to a khap bet eng angin tum ma se engel an soi ti te po kha kan shat kha Pathian bit muin Pathian thu zom ain nangni thu zom adik zo ke mo chu ngai toron ti pap do ni kha petere le Zofa te khanin Tirhkohte Thiltih bung ni chang som pakwa chu wang chuanin huai takin an tlang au zel ta ani a Tirhkohte Thiltih bung thum chang som pathum le som panga te po khanin petere kha sarmon abramate isakate jakopate Pathian min thla tu te Pathian chon achia hlo Isua choi moi ta ni hi ani chu in man tira pilatan chu atum poin ama a indu lo kha nunna siam tu chu in thata ni ma sela Pathian in ani chu mithizinga ta kai thole a chu a shetu kan ni shetu ni na witness na thu shetu ni na kha anwan puangam em tro tharau thian an chanwang ani tharau thianim atang chau lo jon khami tran ngam na kha om thei reng lo ani ma te ka chon tharau thian man chan ma ka chon petera kha me che ma a te khanin kong khar veng tu ma te khanin Isua phatani tro ma se tu na ta hi chuanin huai takin thushetu ani na kha an puang chuak to zelani ti kha kan hmu a ole ti chuanin heta hianin mishing ain Pathian thuzom kha apoimo zok zia kha anon out chwa pui bokani ti kha chang som thum le thum hia khan kan pu chhole ta a lo chia rang da chuanin petere le Tirhkohte chuan mishing thu ain Pathian thu kan zom zok turani nangni Isua thinga khai kang in ti hlum kha min thla tu te Pathian in a kai thole ta ni ama nge kha Pathian in lala le chandam to matan ading lama a choi moi ta Israel te sual sim tir tu le ngaidam turin chung thu chu a shetu te kan ni hi tharau thianim Pathian in athu zoma piang te nena apekha shetu ani ve boka antia an changa nai chang som ni pakwa le som thum pahni kar hi apoimo hle chuwang chuanin kan thwal do le du a tuna kan chia tak ang khanin helai thua hian Pathian pakhata minung pathuman ron langtlat mai ni chu zuda chu tak chu tla hianin peter le Tirhkohte khan mishing thuain Pathian thu kan zom zok tur ani tia ron se khan Isua thinga khai kangin ati hlumani kha min thla tu Pathian in akai thau tu nge kai thau tu ron soya ama nge kha Pathian in lan le chandam tu matan ading lama a choi moi ta a Israel te sual sim tir tur le ngaidam turin chung thu chu a shetu te kan ni hi tharau thiang hlim Pathian in athu zoma piang te hena a pe kha shetu ani ve boka aron tani pare fa pare tharau thian ni tlai chang ni thum lek chunga hianin aron in khung te po kan ti theyang chu
ole te chuanin changsom hni pakua tanga changsom thum pahnih chhunga he huai sen taka thun soi thei nei tharau thiangnim avain thushetu anni na kha anon puang chuak zela tharau thianin pathianin athu zoma piang te hena ape kha shetu ni ve bokani te an soya pathianin isu akai thawani ti changsom thuma aron ta langa mishing achan na emo athole nemo asoina e aron e tar lang telani chutiang chuanin chandam tu ni turin inmiut lawn o ole chutiang chon chandam tu ni turin mishing alo channa khan pathianin akai thauti e kha kha anon puang chuak telani lali so thole na hi ni sa khodang ne na lali so voinia christian na adang lam em bi na chu lali so a thole nge ani ti shetu tan lo chon mo thi ngam khopa chumit puan chwa chu alo har em mai ni chu ni thupuan bung som pani cha som pakhata khanin Zofa na khanin chu aron puan chwani mo beram no thisen an shia tir thuwang setana chu an heta chung mi te chon thi ngam khopin an nun ngai ne pa chu thi ngam khopa an nun na disciple te Tirhkohte an ngai nep to na chan chu tharau thianim thuam thanale ti chakna mang khanin ani ti hi kan sha tel a thaleng ka sha ole te chuanin heta hianin nunna siam tu chu in thata ti kha anron tlang au pui buka chu tiang chun juda tera male Jerusalem khwa Thiltih zong shetu te kan ni ti kha thu shetu ni na kha mol ali son alo tia mang khan tharau thiang hi malo thlen hona chuanin kol kil thleng point ka thu shetu niang Jerusalem a chaw lopo an mani omna hun khalai hun chawa po ni to lo khanin samari khwa a te kol kil thleng ka thu shetu in ni tong ti kha thu shetu ni na chu Jerusalem train buna nan tran phota te chuan Tirhkohte Thiltih bung som chang som thum pakwa te kan chiar kan zir chho zelanga Judarama te Jerusalem khwa te Thiltih zong shetu te kan ni ti kha Lal Isua thole shetu an ni na kha huai takin an puang chuak zelani ti kha kan hmoni ole chutiang chuan Lal Isua thi na le thole na kha Galatia bung thum chang som tuma Krista chu kan ai an chedong lo nin dan an chiala ka ta min tlan chuak ta thinga khai kana piang chu an chedong an ni ti zia kan sia ti ya Lal Isua cross a thi na chung chang te khang ang an lo puana kha heta petera thon khat bung ni chang som ni pali a te po alo sui angin swalama te thi to in felna lama kan nun theinan ama nge thinga khan atak sain kan swal te aphura ama vo na vol te chon ti damin in omta tia petera te pon heta Galatia ate petera le khathona te kan lo mong kan pole ten ha thu she ton ni na kha an puang chuak zelani chu heta Tirhkohte Thiltih bung ni chang som thum le thum ruka te po kan lo hmang khanin Pathian ko dinglama choi moya omna te tharau thianim tiam chu pa hne na ta an hmu thu te kha ang zong kha mi pui te ma petera sarmona khanin in hmu le in sha thi tuna po tharau thianim kan chan hi chumi chu minron le ani ti te kha apuang ani ti kha kan hmu chu tiang chuanin Isua in khen be nge kha Pathianin lan le Kristani formina siam ta ti Israel nam tinin shemol ro se ti khanin an au piap to mai ni te chuanin nunna siam tu chu in thata ni ma sala Pathian an Pathian ani chu mi thizing ta kai thole ta chu a shetu te kan ni ti kha shetu an ni nau thu shetu an ni na ka an puang zel nang le ke po Lal Isua athina le thole na ring tu le athina nang le ke kan suana ti thi ani na te a thole na chang tu kan ni na zong te hi shetu kan ni nei kan puang chuak man donin an meeting host the khanin in lovin the hlek angai ang member khanin in mute lo khakan omle china ole chu tiang chuanin Lal Isua chu mathai bung kha chang som ni pakhata ingtin nge ron sei kan ti chuanin a hminga I soi sanga ani chuan
ami te chu an Thiltih swala ka ta chandam don sia ti chia kha khalai mathai bung kha chang som ni pakhata mi kha peteran aron la chuak le chia ta ni khalai sar mana khan chumi awang chu Isua min mitin van mi tel le mi te le noi mi te nen an thing thitna le pa Pathian ti ro puina turin tia Philippi bung ni chang kwa polan alo soite le kolo sabung kha chang som palia amma jon kan tlan na kan moni kan sual te ngai dam na chu Lal Isua Krista hi nang le ke sual te ngai dam na ran thisen in kum sang ni chung an lo in thoi to china ma se Isua khan sual ngai dam na a omani ti hi veteran aron out chwa puita ni hallelujah lal pa chu fakin amro se Tirhkohte Thiltih bung ni chang som thum paria ta khan petera chon an hnen a sim ula in sual te ngai dam na Isua Krista min baptisma chang theuro te chon tharau thian in pe khin long tia alo soi kha Tirhkohte Thiltih bung thum chang som pakwa te chu tiang chu sual te thai bo ani theinan hoi ki rasima Lal Isua Krista chu kan sual ngai dam na ani na kha an au pui zel ani ti kha kan hu a chu tiang chon Tirhkohte Thiltih bung ruk chang saria te po chu Chanchin Tha chu Jerusalem khwa zirtir ho chu khatiang khan an puanga pui thiam te zinga po tam takin rin na chu an lo oi ta ni ti kha Tirhkohte Thiltih bung ruk chang saria kan zirtura te po kan hu po kani ole chu tiang chuan chung thu chu an hriatin an thin lung chhun angin al lo omani ti kha pol petera rong bol na Tirhkohte Thiltih bung ni chang som thum pasaria tharau thianim a khata thu soi khanin angai thatu den omani ti kha kan hua ta chuanin heta Tirhkohte Thiltih bung sari chang som nga pali kan zirle tura po chung thu chu an hriatin kha Pathian thu an hriat khanin an engeni a then khata a tho danin anglo ta ni huat na le khak na mangina oma then khat chu Pathian lam hoina ta nan mangani ti kha kan huni Pathian thu ang khat benga shetu wa po han a tho danin anglo hi kan hutelani ti hi tlai hianin kan soibel lok do ni ole chu tiang chuanin petera sermon te Tirhkohte rong bol na kan lo mu tong khanin hela hian chang som thum pathum le thum sari inkar chawa hianin kan mu chhun zom le ta a chu enge ni kan ti chuan tin an ni chuan chung thu chu an hriatin an thina kheita me ma ti hluman tum ta ni ti kha kan hu le ta ni chu tla hian Tirhkohte Thiltih bung sari chang som nga palia po khan Stefana thu soi kha sim ta ka ruang khanin an thina khei em ani ti kha Stefana kha den hlum an do pha ni ti kha kan mong che khan heta po hianin disciple the ka ti hlum an tum ta ni nima sala ro rel tu te zinga chuan a minga mali ela farisai dan shetu mi zong zinga ming thang tak mi pakhat allowing chuak ta ni chu mi te chu chwa tir ri tur thu pe a tin ro rel tu te na chu nangni Israel mi to he mi te chunga in Thiltih tum hi film khora u tun ma po khan thioda million kani ti alo uma chumi ne na chun mi tam tak zali lai an lo pakai ani chu ti hlumin a omta a thu zoma piang an zain an dar ta veka eng mani to lo ti khanin aron soitani ole kan soi zaw liang la hianin gamali ela hi rorel tu Sanhedrin zinga mi farisai dan shemi mi ming thang tak ani ti he scholar te soidan ani a tin sola pola zirtir tu ni Tirhkohte Thiltih bung somni pani chang thuma kan moni ta chuanin khatia nga thin rima wa ti hlum mai andu na kha film khuranga izia kharon soi chuak ta ni a Pathian man ruwa te po kan ti theng chu ta chuanin mishing ti chua mai thu soi an ni chuan atop mai dona tin mi pahni Chanchin Tha ron soi chuak ta ni pakhat chu thioda ron tia theuda hi Judah historian Zofa sa chuanin ale khabu Jewish antiquities bung som ni chang som kwa pasaria chuanin hei hi edi som kwa panga vela aziania ama hemi Judah historian Josefa sa po hi khami Jerusalem chian rap thak taka helte zinga mi kha Rome sarkar la ka helve zinga mi ani ti den china chu tiang chon hemi antiquities ti Judah Chanchin Judah war te antiquities heng Asia po hi khatianga khang hun lai bor vel thil sha chiang berte zinga ngai ani a
chu chuanin alo ziak ve ni chu le khabua hianin edi somli pali le li ruk bor vela hemi thiuda in tin helna asiam thu hi achan chu romin kha zuda ram te kha a opa rom sarkar la ka tanga chhuwa khan ngak hlel em mai ni chu wang chu helna po kha a chhuak thina chutia chuanin hemi thiuda po hianin kha rom sarkar la ka helna asiam thu kha alo ta langa ni a ta chuanin hei po hemi hi gamalela thusei hun la hi edi somthum pathum vel emo nia angai ania chutiang chuanin in po ni se a hun te khang ang kha chu kan zuk she chat vek thei to lova chutiang chun zu sefa sa hianin khang hel chanchin te po kha lo tar lang ve ni ti ero chu ashiat theya luka hianin kan shat le kan zir tong khanin Tirhkohte Thiltih hi luka ziak angai ania wang khanin hemi thiuda hi pahni ni te poina then khata chuanin soina scholar then khata chuanin hemi soidan le thliadan sang te po kha kanan soi belanga chu apakhat le chu galili mi zuda ania chu tiang chuanin ming ziak lai hianin edi paruk borvel nia ngai ania kurinian hun lai surya governor kha ania chutiang chon kaisara hnena chia pek du lo tu ania heng mi tele anma ni zui tu de kha soitur anom to lawani ti kha gamale la khan ron soita amar chu pathian ti ani chuanin atiboral thei don lawa pathian dona ni dona ti hlum du awang thutluna siam rum a that lo zia kha ya ron soita chutiang chuanin ro rel tu de kha ron hne ta ni ti kha kan hmuni Tirhkohte kha khatiang khan vela vua khatiang nga titur khanin aron ti zok ta heta vel ti tongkam han man hi kan hei hi Mizo tong le lin thar zok khanin vua ti kha ani ti te kha han she bel ta ila chutiang chuanin Bible study kan ina zona Bible scholar sang te thliana kha kan han soi zau zel bokanga te chuan ni china kan soi tak ang khanin hei daudalna anas ani ti kha ni china khanin kan soi to lai kha kan let le nok du rongbol na reng hi ni china kan soi to ang khan daudalna kan la tok lawani hi chuanin kan rongbol na hi kan la lu thu bak lo ni te pon arin ama chuti rualin ring tu hi mak dau mai chu Jerusalem a hian daudal na sat po le chanchin tha kha tat mai ni chu chutiang dau chuanin kan tun Khawvel a po hianin hei Christian ram Khawvel a hian Christian hi kan tam berani tam thua chuanin chumi zo Muslim ani maro chu Christian ram anga in chal heng sabram ang hian Christian na thanna re thi tlahniam em mai ni zalen na hianin Muslim ram tuna hian Iran te Sudan khu ang tam tak dodal ta tam tak zoka khwanin Christian ne athang zot mai ni tuna te po khwan Israel rama Gaza te ngei te po khatiang khanin dodal na huna hianin Christian hi achi kha atriak chaktat zok mai ni chu Christian na danglam na em chu ni ti te kha kan han bel ni se chu tiang chuanin daudal na hi chanchin tha hin ngai tlat mai ni chu daudal na hi lom taka pom har sa te po kan tia amar chu ma sang train daudal na hian chanchin tha kha atidar zok tat thina ni chu wang jon kan nuna voinia ring tunun kong ha te tuar na har sana chung kwa te pasal fanaw na pui fanawa te mo kong sang Krista kan ne avanga daudal na tuar na kan ton hi kan nun ti fia tu le kan rin na ti fia tu min ti chak tu min ti nget tu Pathianian man adu fo thina ni chu wang jon disciple te heng hun lai tuar na an pal tlang poi Pathian a hriat pui vek ma se kha chanchin tha na sa zo ka alo al na tura tan man ro a mangani ti kha kan soi non le du chu wang chuanin laya heng an tuar na hi voinia po hian kai ni pon tuar na
an ton lai hianin down pha na ta nan hmangim nu niam na ta nan hmangim an hmanglo an chak pha sau zo kani ti kan mong khanin keni po hi chak pha sau na ta nan hmang tur kan ni ti kha kan shia ta poimo khatyang vona na satak an to lai po khan engen soi kan ti le ni china kan chiar an khanin mishing thu an pathian thu kan zom zok tur ani ti kha kha tong kamro pui takha kha khanin petera le tirkote ri ru nge zia le zuda ho tu te an lo zia kha non tar lang ani ti kha kan hmoni chutiang chuanin lali swa thina le thon le na khami thu shil zel turani nang le ke po hi kan nun konga hian ring tu nun zin kong kan zo me ka hian eng ang chen nge thu she tu kan ni ngam eng ang chen nge lali swa kan tran ti fia na hi kan nun hian aton nge ve hi ngai lat mai ni chutiang ang chu he apostol te nun kong atang hian hwai sen na te lali swa an tran ngam na te hianin kan zir chhuat tel poimo hleng ka shia a chutiang chuanin iswa minga thu soi to lo tura anti na po pathian thupek chu an zom zo don ani ti mai chana khang ang hoi hom trong kam po khan mang to lo reng mai ni wai sen takhanin kha an han au zui ni ti khan china kan soi to kha in thla tu te pathian nge khan lom kai tho in pathian nen in kalalom an tin angani chu tiang khop chuanin lali swa thina le thole na chung chang te wai takin an au chhuak ani ti kha kan hu a chu tiang chuanin in mesia in khen be hi in tiswal ani ti ang tiat khanin an diklo na kha an shiat tirani ti kha kan hmoni chutiang chuan alam hoi turin an som chhun zom ngal bok ani ti kha kan hmu a tin amaro chu hei hi hek ang zong hi chanchin tha hi zudat nam hne na shil pasak kani ti kha pole te pon an ron puan to kha maro chu kha an hnuala wang khanin mathai bu somni pakhat chang somni pathuma po kan hmongin pathian la ram pon hne na ta lak sakani te kha kan hmu a chutiang chon zentel te hne na pe kani ti te point hei Tirhkohte pon an ron out chwa poi ni korin thon ni bung thum chang som pangale som bruka te kan hmongin maro chu heng ang he vo india zentel te hne na chanchin tha tuna kan don me ka hi zentel te ni hi akin hunal om don chu luka bung som ni palia te kan mong khanin zentel le kin malo zong Jerusalem chu zentel te kuta manga ti po kha kan soi zau zok to kha Jerusalem te po khu Israel kuta o mek ta chu wang chon hun lam hi kan bo mek to kan o mek to ni ti te kan sha thal poimo hleng ka sha chu tiang chuanin rombung som paka chang som ni panga a chuanin khami Israel te fam kim na alo la thleng tur te po kha kan muni tun hun khongai na hun kan chan mek hi eng ang nge hun tam he ani to lo hiarin omani Israel ram te po kanan thier te pon ti te kha kanan soi zau bel ani ole te chuanin helai kan ong hianin Israel helai a hianin huai sen takin an out chua kani ti kha kan hmu a ti chuan chang helai kan hmong hianin Bible study kan ni na zona kan han bot fan le da hlekanga chang som thum paria le thum kwa a te ni china kan soi tak ang khanin chang som thum pathum le thum sari te po kan hmong khanin zudaro ru rel tu ten than tuma chu gamalelan aron inrolani ti kan hmong khan Israel zirti te zinga chalang ber ani ni ti kha kan soita kan khan pola po khanin gamalela ke bula seilian ani te po khain chuang ve hle ni chuwang chon athule hla po kha Sanhedrin rual ho khan an ngai poimo ni ti kha kan hmu a tiang chuanin khata thiuda million inti alo ma chumi hne na chon mi zali vel an lo pakai ni ti hlumin alo omta ni ti kha an min te a chutiang chuanin Galilee mi zuda lo hel veli a zuda te zinga hel na cho chwa tum chu hlo chama ni ma sal ani po chu thi na thu zo ma piang te chu an zain an tar le kani an tia tiang khanin lai hi kan soi tak ang khanin hei gamali ela ti po hi Bible study kan ni na zona Pathian loman the reward of God tina
ani ti te po kha ming om zia te kha han sheve shim shimela chu tiang chuanin zuda ho te rabi ming thang hilela tha ami atupa ni ti te pan soi zawna a chuan oma zuda te tan shilfia ko nga khanin a phal zaw lampang liberal lammi ni te po angai ani a chu tiang chuan maro chu Christian ani na tak ang kha chu kan ba mu chuang lo maro chu Pathian hianin ring lo mi te po hi ami te thlawang hau tu chan chuak tu tan hianin a mang fo the ni ti kha thu thung hlui lama te po lalkura te po kha a mang ani ti kha kan mu kha tin faro te me po kha man ruwa khanin a mang thei vek mai ni chu tiang chone ta po hianin gamale ela hi man ro pakhat ani ti kha chu achiang hle mai kan soita kan khanin thiuda chungchang chu kan soi to a hei hi ni china khan soi zawna kan nei to thoma ro chu kan bel le lokanga ama hi Zofa sa chuanin edi somli panga vela khan min doi vai thiam pakhat thiuda omani ti thu kha azia ka ta chuanin Jordan lui chu mosia te hun lai Thupui sen an kan do na thilthleng an khanin ati phel thei tur thu te soin mi eng muzat kha a shwai ve ni tin tar langani mar chu van doi thak takin rom si beiten anron be ta thut maya tam takan thia thiuda po chu an mana an ti hlum ve ta ni ti thu kha atar langa chu mi thilthlen hun chu engeni lai hianin gamali ela te hnu lama soi gamali ela te hnu lam dai niin hei hi alang sia chumi lo chu thiuda chanchin dang sha tur ombok si lova chu luka hianin han zia kyan khang thil thleng te kha a soi zum sak em niang ti te kha a scholar then khat chuanin an han bel na an da boka te chuan ni china kan soita kan khanin zuda galili ramami tiaron soi hi galili rammi zuda chungchang soina hianin hemi ming ziak license sas ti ania heta lukabung ni chang khata khanin kaisar ugasta thupek ati khani lovin anu dewa zudairam kha arkelau sa changa lak sakani nuwa rom sarkar ai om kurini an ati tir ani ring an omani ti kha scholar then khat chuan an ron tar lang boka chu tiang chuanin ati chan po chia choi tir dan tu shat nan te ani nge ti te po helai hian mi ten andu lo na samaya chuti lai taka hel ho tu chu zuda kha ania chu heta tang hianin jelot pol ti kha alo piang chuak ta nia soite po nia jelot pol chuanin an zuda sa kho him kha an tumania rom sarkar thunwa ya oma zuda te serle sang khami kha abo zo khan hlau ber kha ne khang jelot pol khan chu na chin kan soi chin ziak tu zuda historian Zofa sapo khanin kha zuda hel ho to pa chin asoidana chuanin chu helna chua kha rom laka helna kha ron lian chho ta tiala indona Jewish war zuda te indona kha edi somruk paruk le somsari chung khana la umtani ta chuanin rom sipai mi singruk lai ho tu kha Vespasiana nia ta chuanin emperor Nero athi ta ka wang khanin edi somruk pakwa khan ai o be sei khanin Roma akir santani ta chuanin emperor khana zuk tangta indona ero chu akalta zelani a ta chon Jerusalem kul kha Vespasiana fapa general taita sa ho khan an hwal zui ta a edi somsaria April atang an hwal kha thlanga lai kha an hwal nu khanin zuda ho te kha an tang zo talawa mi tam takril tramin an thia te chuanin rom sipai te chuanin Jerusalem kha an lata a an swa samna sa me mani ti te chanchin thalam kan zir to te kan soi to a Pathian biakin temple an ngai moi em te po kha edi somsaria chuanin an chutchiat sak vet mai ni karphong lo kham lo re mai ni heng hun lai Jerusalem Christian te kha khoyangin omta kang ti zo na kha mi tam takin kan nei thina kha ko shan chanchin ziak tu eusabiasa
kum edi pali na lai huna ko shan chanchin ziak tu chuanin Jerusalem kul kha rom sipai ten an hual ma khan la li so na lo soi to awang khanin ring tu te khanin Christian te kha chuanin kha Jerusalem huala ni mek lai khanin an tlan chwa san thei ta a pela khopui lama an kal mani ni zentel te omna chuta chuan an himani ti te po kha Eusebia sa chuanin atar langani ti te kan lo zir to kha ole chutiang chuanin he zirlai kan zirlai atang hianin nichina kan seitak ang khanin huai takin ring tu te Tirhkohte chu an tong chhuak ani ti kha kan hmuwa ta chuanin gamali elana khatia ron tong ta ka khanin asoi khare man te ta ni te chuanin Tirhkohte chu an kawa an vela an vel zoin Isua minga thu soi to lo tur ti tlatin an thla ta chu ti chuanin rorel tu te zi ta an kal chhuaka chu minga wang chon mual pho tuar tla ka ruat an nia vai an lo hle a tin ni tin Pathian biakina ale an mani ina te Isua chu Christianity zirtir le shil an bang chuang lo afa han ro pui em tro lai bung zong khai khom na hi tlai atopa hianin ro pui takin kan hmuni ti kha kan tlai hian kan hmu a ti chuanin an vela ti kha ni china kan soita kan khan vuani a hei zuda te dana hianin voisom li tling lo kha anin vuak dan thina ni chu chronicles panina bung som pakhat chang som ni palia khan kan hmu a chu tiang chuanin voisom thum pakwa lai po kha ani theya chu tiang chuanin kha in vuak dan kha helaya hianin tuna kan ong khanin he zirtir te hianin khatiang nga vau khan na pek an ni chungpo khanin kha khanin ada chuang reng lawani ti kha kan hmu a chutiang chuanin omzia nei lawani ti kha zirtir te nuna khanin kan hmu a chutiang chuanin pathian thutak kha an ngai poimo zo ka votura thupek chu an mani nuna khanin Isua minga chutia nga ngoi tura zirti te chu thu an pe ang thau hianin voinia po ke ni po kong sangin kan thushia te la Isua thushe tu kan ni na te vo khan na kong sangin kan to kan ni mai thei eng angin nge he hi zirti te nuna tang hian kan en to nang ti kha aron lang chiang hle a chutiang chon vuak na an tot an kan mong khanin Tirhkohte ra chua ane chu enge kan te chuanin lai hianin Lal Isua minga tuar tla ka an omawang khan an hlim em zok mai ni ti kha kan hmoni tin pakhat le chon thanem ngai le tumru na thar an nei ni ti kha alang tel tlat mai ni chu enge ti chuanin nitin biakina le ina Isua chu mesia ni ti an zirtirin an shil zel ni ti kha kan mu chun zom ta ni chu he zirtir te nuna thilro pui tak kan hmu chu ani a te chuanin Krista tuarna le tuar pui tu an ni ziang zelin an lom zo kan ni ti kha kan hmoni hei petera thon khatbung ni chang som phani le som pakwa kan hmong hin Christian chuan tuar sela zaksu se tia peteran alo se an khanin Christian na Krista tuarna le tuar pui tu in ni zia ang zelin lom zo ro lo ti kan nu na tuarna har satna Isua minga wanga kan to chang te hianin mani in khongai na in nge kan mo eng angalo don son tur nge disciple te nu na hianin le petera nge pona lo soya petera thon khatbung ni chang som pathum le som baru ka lo so angin Krista tuarna te tuar pui tu in ni zia ang zelin lom zo ro venala le so Krista nung ka zuinain at tuar pui na kanun hen ka rap to em ti kanin enfia poimo hen ka sha chuti chon aro pui na alaulan huna nang ni po hlim takin in lom theyang Lal Isua ro pui na alaulan huna hian voine kan tra na te Isua Krista nung ka zui awanga tuar na mu sit na te diriam na te kalau to kem chung chuna kina kan lom na te zwal tu tur alo ne don ni Krista minga wang hau in ni chon in enga thole tharau chu in chunga sia lo ti petera thon khatbung ni chang som pathum le som padia Lal Isua Krista minga wau hau ni himo Christian ramaten kan van tok tlem em Chanchin Tha wang tan in te kan tok phadon lo
mase Isua Krista kan zui avanga mi te nui izat emo mu sit emo hi chu kan to chin chian te ti chin ang kan ti ve theilo te thil tam tak kan unaw te ti ang kan ti theilo tur tam tak hi omani ter o chung zok chu aloni mase Krista minga wanga chung chu kan to chuan in enga thole tharau chu in chunga om sia ti ni ma sel in singa tu man tual that tu ani avaine mo ril ru o ruk ru ani avaine mo thilti swal tu ani avaine mo midang te thilti rel sak tu ani avaine mo tuar su se amar chu Christian ani avain tuar sel zak su se Christian ani avain tuar sel zak su se lali suwa Krista zui tu chu Christian ani lali suwa Krista kan zui avangin kan tuar hi zak lawang lom zo kang umin lauti ni chu hallelujah amen hallelujah amen mathai bunga chang som pahnia khan la le so na lo soi ni tero lom ulangin na satakin him ro wana in lom man om tem sia chu tiang pokin in ma zol ni om te po anti do da chin kha ti la li swa hnung zui na konga hen chung chu kan la tok do na ni ti hi la li swa hian soi lok lo ani lo alo soi loka chu disciple te nu na po lo thlenga nang le ke ya po chu ala thleng do na ni ti hi min sha sakani a chu wang chuanin do ta swal tin re ngan he khuna chu in engala tholang min keima awang hau cho anti du da chawa do ta swatin re an he khuna chu in enga tholang lom ulangin na satakin hlimro wana in lom man om nem sia chutiang pokin in ma zol nei om te ponti du da thin kha tin la le son lo soya chu hebrai bung som chang som thum palia kolbun te chu in leina ta sum thazok hlen bok tur chu manin in nei ti in sha in sum lak sak te po lom takin in lo tuar ta bok sia ti chanchin rin na pasal tha te zin konga khan chung chu tuan na le har san an to kalom takin an lo dong song the ni a chan chu lali suam yak nungan zui ni ti khan in chiang em mai ni chu hela hian Tirhkohte Thiltih bung ni chang som li paruka te po kan mu ang khanin ni tin in ril rumun khatin Pathian biakin a chon thanem ngai takin an om thina an in lama te po chang an phela hlim takle lung oi takin chon e thina ti kha Tirhkohte Thiltih a ring tu te nun kan mu kha helai he po hianin keini zong thil kan mu le kan sha te kha soi lovin kan om thei lawani an tiang khanin vo khana le ti du da na khanin ring tu te atang bet so lawani ti kan mu a chu tiang chuanin kaushan ding tir ring tu te kha zuda sa kho wan tu te pon ne zuda te be se me sia ka iswa nazaret khwa se lian ani kha alo ni ring alo mo le tin an unaw te kha khatiang khan min an tuma chu a thole ni ti shat puina an huat em thole chung chang kha zak lo le huai takin vo khan na hnuaya po an shil zel ani ti kan hmuni chu tiang chuanin Pathian tharau tran puina dong zelin ko shan te chuanin ring tu te chuan ma an son zel bokani ti hi he kan zir lai tang hin kan shat thar apoi mo hleng ka sia chu Isua chu Kristani tin zir tir te shil an bang chuang lo Krista te chu Mesia shiak thia mo Isua shiak thia Christian te chu shiak thi te ti kha alo ni a chu tiang chuanin chu ilali Isua Krista chu shiak thi ani ti kha shil an bang lawani ti hi he kan zanina kan zir lai hian chiang takin aron tar langa tuna kan hmong hianin zirti te kha tharau thiani man chan khan an nun a thlak thlengani ti kan hmu a tuna kan soitak ang khanin lalpa minga tuar tlaka an om kha an lom em ani a chutiang chon Isua chu ani na za pui lovin an puanga peterele zohana temai ba ka Tirhkohte ti ani to ni ti khan ni chana kan wang khanin Tirhkohte hi ring tu te na ma an tong trai sakna wang khan an lo huai ta em ani ti te po hi zanina kan zir lai tang hian ron lang zel bokani a chutiang chon nang le ke po hi huai takalali Isua Krista thushe tu puang chhuak tu kan ni na zanina hianin Tirhkohte nuna tang hianin kan enton apoi mo hle ni ti kha zanin kan zir lai hianin aron ti thar hle mai ole athu kan zir telal pan kan zatan malmin som sak theu ro se amen